Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and Anguvuseleke mbukeli kulo hlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanti lokuvusela konguye ke umntulwa ngodumane nguMagman Mahlalela sibongo losuka khona ehlangothini lokuchumana kanye ke netekuthengisa khona kaDlandvongeni sivusele ke the beautiful kingdom of Eswatini. Mbukeli singena kulo hlelo namhla sita kwesisikhuluma lapha indzaba lesukela kulomthetho lona lo sihamba ngawo ke sidlandvongeni kukhumbuta nje mbukeli i-King's Order in Council number 23 ya 1974 siubita ke kafishane ngekuthi ke i-SNPF order. Ngiyo ke sayikhulumisa ke namhla ke mbukeli siyakweke sesikhulumisa lapha indzaba ngoba lapha kule order ke mbukeli singasho ukuthi kunema sections lokusho ukuthi kulama sections ke uthola ukuthi akhuluma lokuthide lokwahlukahlukene kepha namhla ke ngenxa yokuthi siba nesikhathi esikalekile lapha kule hlelo besingathanza ukuthi mhlambe ke sithathe yonke sike siyikhulumise yonke kepha ke sasisa ngetigaba kude kusanawe ke mbukeli wati ukuthi lokhu nje likwenda koDlandvongeni akusho ukuthi kumbe likwentiswa ukuthi lisuke licabanga noma mhlambe kusuke kufisa laba khona labasebenta khona kepha ke nginomthetho lona lo vele uphocelele noma ngabe ngimuphi namhlanje ngoba ngafuna ukuthi awu abasekho laba khona nana abale bayofika basebente khona kuloDlandvongeni bayawuhamba ngalomthetho lona loshicilelwe lo beke ukuthi iDlandvongeni ke lisebente ngawo kude kuthi ke kungabi mhlambe nekushintsha kwetindlu ukuthi umuntu makacabanga nje athi wathi ngicabanga ukuthi ngibheke enhla avele ebheke enhla la mnyama semngicabanga ukubheka endasi abheke endasi angicabangi ukuthi ngingasebenza yake lapho komuke mbukeli kufuna kube nendlela lebekiwe kanjalo ke neDlandvongeni lihamba ke ngalomthetho lana lesushoko leyo ke SNPF order. Namhla ke mbukeli sawasala lapha section 36 sike sikhulumisana nje ngalo section 36 wale SNPF order sikhumbutane ukuthi vele kulo section 36 njoba ngishito ukuthi kunema sections lamaningi kakhulu kepha nje namhla sitawke sibuke lo section 36 ukuthi lo section 36 lona ingabeke usini usiphathele ini yini lefuna siyati singemalunga yini lefuna siyati sibacashi ngoba lapha kaDlandvongeni ke mbukeli ukukhumbuta nje ukuthi vele ngeke phela libe khona eDlandvongeni uma ngabe bekude emalunga alo so ngawo ke lamalunga lawa ngiwo lento siciniseko sekuthi phela iDlandvongeni liyachubeka likhonela wona emalunga alo kungawo ke uthule ukuthi ke lapha vele sike sikhulume indzaba diphatheni kakhulu kade nawo emalunga letiphinzeke futhi tibathinze bacashi ngoba phela nje kuba ke sati ke mbukeli lapha ke kaDlandvongeni ngalomthetho lona lesikhuluma ngawo kuyabanjiswana lokusho ukuthi lo mthetho uphocela lilunga kuthi ke thathelwe ingcenye lethide emholweni walo njengoba sihlala sikhuluma pha ehlelweni nemcashi futhi aphinze kaphoceleleke ekuthena naye phela bese solifakala lokuthide lelunga lethu lokusisebenzisa emcashi kude kuthi ke bese ke soba naledlandvongeni lelitamsita ke mase kufika isikhathi sekuthi na kuvele sesifike isigaba sekuthi sangalitfwa dlandvongeni lakhe akukhona isitekala ngale mali lena lepha ke namhla ke njengoba ngisho ke mbukeli sibuka lapha section 36 unetigaba ke lokusho ukuthi kuna A B C D E F G sawucala ke sibuke lapha ku A kuthi lo 36A uthini ke lo mthetho ke mbukeli la ufunza nje njengoba unjalo lapha bese ke sisawuhlatiya masibuka ke lapha lo section 36 subsection 1A uthi ke lapha ke any person shall be guilty of an offense and liable on conviction or imprisonment for a term not exceeding 12 months or both who A for the purpose of evading payment of any contribution by him or some other person knowingly makes any false statement or representation. Singisi ke lesi ke mbukeli kuthi ke ngalesiswadi ke kubucala ke lapha ke mbukeli uma ngabe utawufula lapha kuthi loyo ke lobhekekile ekutheni ke abhadale lidlandvongeni ubese ke siyakubalekela ke ubhadalwa kwedlandvongeni
utfole ukuthi soveta netinfo lapha mhlambe letingaveta ukuthi atisilo liciniso njengoba sibona lapha nje kubhalwe ukuthi false statements or representation ngalesingisi false statement or representation lokusho ukuthi wena sowakha statement lesingasiso noma usho lokungasiko noma ke mhlambe lapha utivete ngendlela longasiyo sike sibone nje apha ke mbukeli ufule ukuthi njengoba sathi apha kaDlandvongeni ukuthi kunebahloli lebathi hambelawo tinkapane labahloli laba ngalomthetho ke labahloli vele uyabagunyata ukuthi bangabe solo bayongcothela ukuthi uyathi phela lapha sitakuvakashela umhloli nje lo mthetho ke mbukeli uyamgunyata umneta oke emandla ekuthi angakuvakashela njengoba akabheki afike ke ngoba phela kufunakala vele ulungiselele makato ukuphenya lapho lo mhloli ngoba usuyokhona la ufuna ukuhlola ukuthi vele ngabe kuhamba kahle yini ngawo lo mthetho lona ke weDlandvongeni uyabagunyata ke bahloli beDlandvongeni ukuthi bayivakashele inkapane yakho lapho ke kuyobuka ukuthi vele ingabe tonke letimfanelo letibhekekile letiphathelene ke nekubhadaleka kweDlandvongeni tihamba kahle yini kuyinda ke mbukeli ufule ukuthi labahloli ke labamase bafikile lapha njengoba ke sathi ukuthi ke lapha ke emhlabeni lesiphila khona kunenkulingeka ufule ukuthi mhlambe naloyo ke lo ngumcashi lapha soba nekulingeka lokuthide makuthiwa ke asovete kuyangiyabekisa ukuthi asovete lapha timpepha letikhomba ukuthi wena ingabe vele ucashe bangakhi bantu ufule ke lomnye ukuthi sotaba nalokulingeka lokho asho lokungasiko aphosise noma ke asho emanga ukuthi uyathi mina ngicashe tisebenti letine kanzi ke akusiyo kanjalo uma usuthi awuchubeka uyaphenya ke lapho kufule ukuze tisebenti tikhona lapho tisebenti akutinge amaswati mhlambe ke tisiphohlongo sebucala ke lobo ngalomthetho lona lokusho ukuthi ke wena ke lapho sovele songumuntu welijele ngawo ke akufunakala ukuthi mhlambe sibe kanjalo ke ikakhulu kwathi eveni ngoba phela siDlandvongeni sisuke lapha senta info lenhle lekuthiwa phela sicabangela lona eloluswati ekutheni uma sefika sigaba sekuthi phana naye afwe eDlandvongeni lakhe alithole njengoba linjalo uma ke wena ke mcashi so umcashi lo wenene lona losebentako lapha songamcabangeli ufole ukuthi sofiza ufika esigabeni sekuthi mhlambe ungakhuluma longasiko ekubahloli beDlandvongeni usho ukuthi mhlambe unesebenzi incane kanzi uyathi kusebenzi etinengi ingabe ke usuke ulicabangeleni letisebenzi letisebenzelako imihla nemalanga ukuthi phela nanato tingasaleli ngaphandle tibe nelusizi uthole ukuthi sekufike isigaba sekuthi nanabo bekufuna singabe sibafaka eDlandvongeni kepha sekude ngenxa yokuthi mhlambe wena awuzange ke ubacabangela ungumcashi kuba ucala ke lokho embukeli ngalomthetho ngawe mawufuna ukuthi iDlandvongeni ke vele lapho sisathi inyathelo akufunakala ke sibe sicabanga ukuthi uyathi vele leDlandvongeni ngisho sivele lenkinga nebusiness yami noma vele liyangenyanya cha ke mbukela kusuka kanjalo ngilomthetho nje lona lo vele ukubeke sobala ukuthi uma ngabe sonde lokhu ke wena usuke sewende bucala lokunye ke nako lokusisho lapha ukuthi irepresentation lokusho ukuthi lo munye lapha uhlule ukuthi mhlambe ngibekise nje mbukeli kungafika lapha kuthiwe ke mhlambe kufuna loyo umcondzisi wenkapani mhlambe ke uhlule ukuthi nanawe ke soyesaba lapha sosho lokungasiko uthi uyathi mina angisiye lo mcondzisi walenkapani kahle kahle umcondzisi wenkapani useningizimu Afrika uyabona ufule ukuthi mase kuhlula lapha ke utholakala ukuthi kahle kahle vele nguwe phela lona lokungumcondzisi wenkapani lusho ukuthi socambelani phela emaphosizo ke lapha ukuthi awusuwe loyo kube kungasuke ngubekisa nje lokho kunenge mhlambe lokungavela lapho lofika ukuthi mhlambe akusiko liqiniso lokukhombako noma ngalesingisi lokurepresentako lapha mhlambe kusendeka lo msebenzi loyo lesibekise ngawo lona ukuthi kube nebahloli abavakashela kwemsebenzini kuyobuka phela ukuthi vele konke kuhamba kahle yini embukeli ngawo ke kufuna sinake letindzaba leti ke ikakhulu kati kubo bacashi kuthi bacashi phela abini lokufanele wonke isiqiniseko nje sekuthi vele bonke wonke lo mthetho nje wonke umuntu lomcashile ke lapho umcashi lo liswati ubhekile ukuthi umbambele iDlandvongeni uma ngabe nje lo muntu loyo aliswati kunanzaba ukuthi mhlambe ukuprobation ngoba labanye ukutfule ukuthi bathi hayi cha sase probation ngizambuka kahle kahle ngisengakamcashi lokuthi nje siyasebenza yaphela inyanga lo mthetho vele ke mbukeli uma ngabe ungumcashi ubese ke siyakuphocelela ekutheni ke umbhadalele iDlandvongeni siyathi ke labanye ukuthi bacabanga ukuthi masikhuluma ngalokubhadala kweDlandvongeni
sisuke lapha sikhuluma mhlambe ngetinkampani letinkulu lokungasiko lokho yonke nje ibhizinisi kuthi uyibhizinisi lencane noma ke uyibhizinisi leseyinkulu noma ngabe nje usebhizinisini noma ngabe ucashe nje munye umuntu loluswati loyo muntu loyo lomcashile loyo munye kubhekile ukuthi umbambele ke lidlelanvongeni. Siyacela ke ukuthi singinake lokho siphindze futhi sicele nakuthi tisebenzi kuthi phela nanato atingathuli ngoba lento bese siyathula lapha setivela sekunenkinga ufule ukuthi le nkinga leyo bese ngakhona ukuthi sisheshe sicadulule usasede tinkani etinengi kakhulu uvele nawe mangabe ikhona inkinga uyabona phela nawe ukuthi uyathi mine solo umcashi wami ungicashile lapha yibo na umsebenzi ngiyawufuna ngilethwe vele kuhlupheka lapha kepha lokubalekela kunye phela usaqashiwe nje kulungelo lakho ukuthi nawe ke usisebenzi ubanjelwe ke edlandvongeni ngakho ke lapho ungabese ke nawe usuyathula ukuthi uyathi mangabe nje angiholela mina hawu sekwanele kimi cha vele ke usukumele etulini zabakho ilungelo lakho ledlandvongeni uma ngabe nje uyabona ukuthi ucashiwe lapho umcashi nawo solo uyaholela noma uyakusebenzisa kepha ke akubhadaleli idlandvongeni libikele pha idlandvongeni ukuthi uyathi mina ngiyasebenza nenkampani naye kepha ke idlandvongeni ke abangibambeli ukuthi lezidlandvongeni takhona ukuthi lisukumele enzaba leyo ukhona nawe ukuthi ubhadalwe idlandvongeni ngoba lokuthula ke mbukeli ufuna ukuthi labanye emalunga lapha ayathula kuhamba isikhathi lapha ufuna ukuthi mhlambe sitawuphela iminyaka neminyaka kuthi mzona lo mfulo na sa penshile noma mhlambe sekuvete inkampani emsebenzini mhlambe zocoshiwe sengikhani ke lapho atawupota phaka idlandvongeni abiye ukuthi hawu yathi mina vele ngaye ngasemla lenkampani lena bebangangibambeli idlandvongeni ufole ukuthi lenzaba ke sesalici ke lapho ekutheni ugcine usitakele kanzi bengavele isitakale uma ngabe ke usheshe wabika. Lokunye ke lapha ke lesesiwelela kubhike mbukeli uyachubeka ke lo mthetho uthi ke who failed to register within the period specified in or under section 8 usho singa section 8 lokhona ngale lapho khona kubheke ukuthi ubhadale ngedlandvongeni ngalo sakuchaza ke mbukeli when required under such section to register. Njengoba sitsho ke mbukeli ukuthi lapha ke uma ngabe ke unebusiness Eswatini ucashile noma ucashe elinye liswati noma ucashe bangakhi uma ucashe nje emaswati kubhekile ukuthi ubhalise lapha kadlandvongeni kude ke nawe phela kutawubonakala ukuthi usebhizinisini nje lesemthethweni lokuhlula ke ukuthi bese ke siyabhalisa lapha kadlandvongeni sekubucalo kuma sesakukhanza thine lapha ukuthi hawo na kuona usebenzisa emaswati lapha uyahola kepha ke awukabhalisi ekutheni ke ubhadale ke lona ke edlandvongeni. Siyawe sisigunya emathi sibe sichubeke nayo lenzaba lena emva kwelkhefu. In order to obtain an age benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require a positive and valid identity document, graded tax clearance certificate, a birth certificate, marriage certificate for members who got married after joining the fund, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. In order to claim a survivor's benefit, the requirements are as follows. In order to claim this benefit, one would need a declaration by Mkichimi, Ndvuna, or chief, with a form obtained at the ENPF offices. Declaration by a member of the deceased member's family, with a form obtained from the ENPF offices. A death certificate. A graded tax clearance certificate for the deceased member. A marriage certificate where a spouse is involved. Birth certificates where children are involved, a claimant's positive and valid ID document, and a claimant's bank statement. ENPF, your future, your life. For your future, for your life. Angiphinze ngamukele ke mbukeli kulohlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni uma usenza kusivulela ke mbukeli uhlesena lapha ke umuntu langudumane lona nguMagman Mahlalela kanzi ke sikhulumisana lapha ke indzaba SNPF order yang 1974 lokungumgomo wedlandvongeni lohamba ngawo ke lona ngumthetho lokhona eveni kanzi ke njengoba sishito ke masisacala ehlelweni manenge lama sections la khona lapha kulomthetho lona kepha ke namhla ke mbukeli stake sisikubuka section 36
besikhulumile ke lapha ngaye lapha saphinda safika na B ke mbukeli lo show sekenyalo kwesesagijima ngenxa yesikhathi nje siye lapha ku C kusi yini vele lokungafaka ke umcashi enkingeni lokubese ke sekubalicala ngawo ke lo mthetho lesisebenta ngawo kusike mbukeli lapha kusi who when required by or under this order to furnish any information without lawful excuse fails to disclose that information or furnishes information which is false. Mbukeli lapha ke siyati ukuthi uma usebhizinisini vele uyawagcina ke emabhuku manenge emabhuku lo ungagcina ebhizinisini ndawubekisa ngoba lapha ke siyabekisa kude kusikhona ukuchazeleka kahle mhlambe lenye emabhuku lo ungawagcina ke ebhizinisini libhuku lekuthi phela uchaze lokuthi uma ngabe unetisebenti etisebenti takho etikhona ke lapho dingakhi futhi ke tihola malini kubaleke ngani ke lokho embukeli kubaleke ngalokuthi lapha kaDlandvongeni kunemali lebhekekile kutisebenti letihola imali leside ekutheni bese setibanjula yona nemcashi ke bese ke soyayifaka leyo mali leyo nanaye njengoba ke umthetho usho ngibekise nje mbukeli ungathola ke lapha ukuthi wena mhlambe ke uhola imali lengetulu kwa 3100 emalangeni uma umcashi ke akhwela imali lengetulu kwa 3100 emalangeni ngalo mthetho esebenta ngawo ke lona ke mbukeli usike lo mthetho kenyalo njengoba ke sik 2021 imali ebhekile ukuthi umcashi ayibambe emholweni wakho uma ngabe nje uhola 3100 emalangeni ya etulu njengoba selesichaza kubheke ke umcashi lapho abambe 50% walo 3100 noma ngabe ungithi 10000 noma uhola 20000 sibala lo 3100 lokusho ukuthi mawubala ke 5% walo 3100 kulomnyaka lona nje shosi ke ngu155 liyawubheka ukuthi ayibambe umcashi nanaye ke bese sofaka lefanako loku155 yakhe 310 emalangeni njengoba ke lapha ke lo mthetho usho ke lapha ku C ungathola ke ukuthi lapha lo mcashi ke so semakufika abahloli lapha bekangalibhadala iDlandvongeni uma angalibhadala iDlandvongeni sika bayafika abahloli ke bathi sicela ukuthi uzivedele emabhuku kuthi letisebenti njengoba ke bongathi ibhadala iDlandvongeni sinakubona ukuthi betihola malini phela lokho bakufuna ukuthi babone ukuthi lokusivele wena le mali lena lo ikonetako kaDlandvongeni ngumalini ufuleke labanye bacashi ukuthi batawu kwakha ke lokungasiyo ke lapha athi ngingabhala ukuthi bebahola 3100 emalangeni kuya etulu le mali yalekubhekile ukuthi bese sengiyayibhadala kaDlandvongeni itabe siyangikhama iba ngetulu ufuleke ukuthi sengena silingo ke lapho uthi awu usho lokungasiko ufule ukuthi ngiyabekisa lesebenti mabe bezola lo 3100 bese ke songomcashi so bhala ongasiko sibika hola 2000 emalangeni yabona ngekwenta kanjalo ke mbukeli noma ke mcashi so vele ke wena sengotini utibeke engotini yekuthi phela uboshwe ngoba lokho losoneta Dlandvongeni akusiko uyabona uma ngabe nje leso sebendi leso noma ngabe sekwentekile vele wahlulakala ukuthi naku vele sothulakele bongalibhadala Dlandvongeni lamabhuku lawo latawucelwa noma leyo information leyawucelwa ukuthi uyivete kaDlandvongeni kubheke ukuthi nganomthetho lona kube information lesho liqiniso waveta ke lokungasiko lapha kaDlandvongeni ubeseke lapho sowela engotini ukuthi lobucala lothulakala kusiso vele ubentile sothi ngeta lobunye bucala ke wena ngenxa yokuthi uvete lokusuke ngasiko lapha ke kaDlandvongeni noma lomunye kufule ukuthi akakhoni ke lokucela leyo information leyo ukuthi class uzivete nako bese umcashi uyahluleka lokuthi ke akuvete ke lokho lapho ke mbukele vele usuke sotifaka engotini ukuthi awuvele shothi wena solengelwa lijele ke lapho lokungasiko ke involve kabi ngoba uma ngabe ke sohamba etinkantolo nje kusebhizinisini siyathi ukuthi injongo ukuthi ube sebhizinisini kusiphana nawe ukhona ukuthi usebende emalanga onke elakhona labekiwe ekusebenta futhi leyo business leyo yakhe iprofit kude ukuthi utawukhona usohola isebenti takho ukhona nawe kuphila ukhona nesuthuthukise umnotho waseSwatini uma ngabe ke sohla ukuthi imali takho setihamba tiyobhadala ema-fines imali takho setiphuma mhlambe sobhadala ama-penalties ngenxa yobucala lobendile bese ke lokho sikayikhinyabeda ke business yakho longaphindze futhi kwente ukuthi mhlambe ngenxa yaloko seyigcina le business seyivaliwe seyiwile
kanti ke lokho sekutawube sekulimata wona lamaswati lacashiwe kuphindze futhi kulimate ke umnotfo wakangwane lokungasizo ke sifiso sedlandvongeni kungako sithi asinikhumbule lokucala lobu ke mbukeli ukuthi kusina nawe utawusheshe ke utinake tinvo leti uma ngabe mhlambe bonke umuntu longawulandzeli lo mthetho uvele usukumele etulu ungakatholakali usesihlangothini bese liphule umthetho ngoba lokho kutayilimata ke ibhizinisi yakho. Lapha ke sesiyakudike lapha kudike ukuthi ke who failed to pay to the fund within the period specified shosi ke ayakhulumisana ama sections ke mbukeli kuna section 14 na 16 specified in section 14 or 16 any contribution which he is liable to pay under this order. Lokusho ke mbukeli ukuthi njoba ke sathi nje ukuthi lapha ke kaDlandvongeni kunesigaba lesibekiwe sekuthi ke ubhadale idlandvongeni nje lapha ke njengoba sikhuluma nga section 14 na 16 lesigaba lesibekiwe sekuthi ubhadale idlandvongeni ke mbukeli ngibekise nje ngoba nyalo nakuvele sesi sophetha yena June njengoba ke siyophetha yena June ke lapha ke mbukeli kusho ukuthi makaphela nje June aphela ngcono no lo June kusho ukuthi lidlandvongeni lomthetho libese ke bacashi libaniketa emalanga langedekile lang21 ekuthi phela labacashi bahlanganise mangabe kunabo reconciliation lafuna sibabende ba reconcile konke bahlanganise tonke timali ukuthi vele khambe njani kuleyo nyanga leyo kusebenza lisuke likunena lokho dlandvongeni 21 emalanga isulungise phana nawe lo 21 emalanga ke lawo labekiwe ke mbukeli ngaphela wona lamalanga lang 21 ongalibhadali ke lidlandvongeni lale nyanga leyo lesike ibekiwe njengoba siphesa June nje lokusho sidlandvongeni la June kufuna ukuthi silibe lonke selifikile emahhovisi edlandvongeni angakafiki 21 July kungabese ke sekufana lo 21 July ke mbukeli ungakabhadali lidlandvongeni etisebeni takho so vele ke lapha sowele bucala sonde bucala lusho sifuna singinake lokuthi uticaphele vele ungumcashi ukuthi akaphelo 21 emalanga ungalibhadali idlandvongeni ngoba lokho sekufa ekucaleni sota uphindze ukubhadala ama penalties ke lapha sayasho lapha lokungu 7.5% penalty ke leyo kusona sohlulekile ukubhadala idlandvongeni nesikhazi ngoba lapho 7.5% uthule ukuthi mhlambe sokwena inyanga mhlambe setinzathu balabo 7.5% labakhona ke lapho ukuthi bangaki bayaleta imali lotikonetawo imali gcina ke lesendlula le mali lekubheka ukuthi ngabe ibhadala phakathi landvongeni ufuna ukuthi penalty seyendlula le contribution lekufuna ukuthi uyifaka phakathi landvongeni lokubese ke siyakulimata lokho ke ebusinessini. Sigijime lapha ku usike who obstruct any inspector, officer or servant of the fund in the discharge of his duties as such. Ukhona ke ukutfule ukuthi abanye bacashi vele kubese ke sekuvuka ke lapha imimoya kuvuka emathempa ke lapha singekho mhlambe eJericho ukuthi sesesonveni ke mbukeli sovuke ngimoya ufule ukuthi mhlambe umcashi suyavakashelwa ke lapho athi umcashi makavakashelwe ke lapho bose mhlambe sokuvuka lo moya lo soba kungasilo moya lo lesokubhekile lo muhle waNkulunkulu kepha ke sengimoya lo sophambene ke mbukeli umoya lo sowenda ukuthi umcashi lapha bese mhlambe sofuna kuvimba loyo ke losuke amele edlandvongeni lasuke edenge ngomthetho ekusiphela lapha utawuhlola ukuthi kuhamba kanjani lesingasho sipheceleti ngilabo inspector uma ngabe ke vele somsebenzisa kabi lo inspector ke mbukeli njoba sishito ukuthi lo inspector lona usuke agunyatwe ngumthetho ekutheni ke ayivakashele ke inkampani yakho uma ngabe ke somsebenzisa kabi ke lo inspector loyo ke wena sofuna ukuthi vele ke lapha labanye ufike ukuthi sebabachitha nebachitha abo inspector ke lapha angisho ukuthi kwenta kanjalo ke mbukeli kepha ke labanye mhlambe bangawela kuloko uthule ukuthi mhlambe kuloko sekuvukile so uyamchitha inspector lapha suyamlwisa mhlambe suyamkhipha nalapha ebusinessini kulomsebenzi la wendako uma ngabe sondeke lokho vele emcashi awu vele ubeseke solandzela ingalo yemthetho lapha ngoba ususophuyile lo mthetho lona lo bekwedlandvongeni singacela nje sikuthathe kubacashi njengoba ke sibona kusebenzisana kuhle kakhulu ukuthi vele akuchubeke lokusebenzisana kube kuhle ngoba konke lesuke sikwenda lapha sisuke senjala leliswati sisuke senjala lesisebenzi ekutheni 70 phela asisisebena nje kube nesiqiniseko sekuthi vele sinalo ke idlandvongeni siyacela nje bacashi lokho bachubeke basebenzise kahle njengoba ke benda
F siya ku F ke lapha ke mbukeli sesiphetha F uthi ke who failed without lawful excuse to produce documents which he has been required under this order to produce or knowingly deducts from an employee's wages any amount by way of the employee's share which is in excess of the amount due to be deducted under this order. Nawu ke mbukeli ke lapha silasifundisa lapha ke kaDlandvongeni ukuthi vele ke njoba ke sithi kunesisebenzi nebacashi kunemali lethile lesuke ibekwa ngumthetho ekutheni nje uyikhiphe emholweni nomcashi kubeke ngileyo mali leyo yedlandvongeni lakho phecelezi singasho ukuthi ke statutory contribution. Losho ke mbukeli ke lapha ukuthi kukhona ke ufole ukuthi lomnye umcashi utawukhipha nje imali ngekuva kwakhe ngekuthanza kwakhe nje athi akulenyanga lena mina ngifuna umkhipha 300 emalangeni, lenyanga lena mina ngifuna kumkhiphela 400 emalangeni. Uyabona lokuthi kahle kahle uyawahla umthetho ukuthi uthini umthetho nje oba siyasifundisa lapha. Kepha ke wena so unconta ukuthi njengemcashi ukhipha imali lengasiyo lapha ube uwadi ukuthi naye ke imali ebhekile eDlandvongeni ke hlala lithumela njalo ke kubacashi lelo tafula lelisuke lisho ukuthi uma ngabe sisebenzisa imali engaka, imali ekubheke ukuthi uyithathe esebentini nayi, imali ekubheke nalo umcashi ukuthi uyifake lokhu contribution yakho nayi. Siyacela ke sikulandzele ke lokho kwembukeli kanzi uma ngabe ke uthi le tafula lelo umcashi ungakhona ukuthi ulithole ngoba sesikusebenzisa ama-emails, siyacela ukuthi usithinze lapha ke kuyinombolo amangala eDlandvongeni loyibonako nje ku-800 6002 noma ke usithinze ka kuye inombolo ya-WhatsApp yethu loku-79 63 8386. Take-ke siyibeke lapho ke lenzaba lena ke ya section 36 ke mbukeli. Sithembe ukuthi bacashi ke batawukhona ukuthi bayilandzele yonke ke lemithetho noma le migomo lebekiwe lapha kude ukuthi bangadikhansi ke basenkingeni. Nami ke umuntu langudumane ngithi kube mnanzi ukuthi sihlase nawe ehlelweni ke mbukeli. Ngikufisele kuba lokuhle etinhlweni letlanzelako sinawe sawuphinda sihlangane evini letitawo ngasikhathi esifanako #buyasisalakho usale kahle. For your future, for your life.